Ia, ole pesele na mai le uh, worship team o Christ Line, mai le fioanga o tula, pese u whaingoa ina, yo vai o lau te talo. Amen. Ia, ole pesele na e mataina tuai le tātou por kalama, ia i le neia stonai. Amen. Ia mōmua na si le vi inga malwhaktai i le atua, ona rona alofa mlona ngale lei mo whapenao na tātou whei loa i le nea fiafi ia i lungo o tātou por kalama ia e pei o na masani ai i astona i taitasi. Whaptai i le atua o lo o maua pe i tātou le ola ma le malosi le aso ma le aso. Le ngata i lea whaptai i le atua ia ona o le nea vanoa tā ua toi tātou maua. Ea ina tuai le tātou polkalama. Ma tātou whailoa i e lungo le tātou polkalama wa whaingoa ina. Jesus is the answer podcast. Ia i le nei astonai. O le ia o le vi inga marwhaktai mawalunga i le atua. Ia ona o le nei awanoa tāua wa tātou maua. Whaktai fo i le atua. Ia ona wa tātou aulia mai fo i le nei astonai. Na stona i tātou te mālolo le le iai o tātou maota te tonu hoi ei nisi o i tātou o lo o whai ngā ruenga le nei lava i tūla ia a o i mātou le mua maua le avanoa e mālolo le stona ia ia mpaktai le tua o no le avanoa o mpai on tātou mālolo i le nei stona ia ene ngata fo i lea ia o nisi fo i vaenga o laulangi o lo ei nisi o tātou a inga wo mai masani ya tari tonu nei on la toa sa o le sa pati tari tonu foi o lo la to ta pua i le tua i nei taimi ya ma ave vi inga ma fa tai i le tua ya ai fa tai i le tua o le wo to mo le ta to wa no ta to to feilo ia i lungo le ta to por kalama ya il nei sto nai o le vi ia ma fa tai i le tua ya o mea sili ua ia faia. Ia ai a vere nei teimi e whaatalo whaatuai le Paul Kalama o le Jesus is the Answer podcast le nei a fiafi ia i sunga i whawhengainga po whioi o le tala lei o sio tātou atunu le nganta i sa moa ia a le larolangi a toa o lo sala lau solo ai tama whanau a vea ma whaonga inga le ngā ruenga le atua ia e tausi le lafu ma moe o le atua ia i lea tu o le lalolangi ia ma lea nuu ia po fea lavo o le o vaenga o tolope o loo tou au na ai ia awale fe au ma ngā ruenga le atua o le ai whaatalo whaatuai por kalama ia te o tou le nea fiafi tari tono nesi o whai o sunga i whawhia ngainga po whai fe au ia o loo ngā lulua le teimi nei o loo tū le upo le atua o loo launga ina le upo le atua ia i le nei lava aso pe o loo iai New Zealand Australia o Samoa le nai tū o le nei kolope o loo tātou iai tari tonu o loo tō tāpua i le atua ma ave lo tō whaktai ono o le nei aso ia o lo tō wasapati ia ai mātou i nei le nei tū o loo mātou ia o nei le astonai tari tonu o nisi fo o whawhi o sunga i whawhi ngainga ia o lo o su le upo le tua msa ili le upo le tua msa niuni le upo le tua ia ile ne fia wale tapo inga tai le aso atai au ile sa o le whawhi tai te le lava i o tau sunga i whawhi ngainga o no lo tau nau pe le sa ili le upo le tua le ngate leo lo o tau on sa ile ngā ruenga le tua e le whaingo fia le ngā ruenga le tua te le te me tātou te langona i le vai o le tino ia ai whaapetai i le tua o lo o tau maua pelo on sai ia marifina finau le ngā ruenga le tua o lea e whaatalo whatuai por kalama o le Jesus is the Answer podcast ia i le ne fiafi ia o tau sunga i whawhengainga ai maise o tau whalitua. Ia le ngate lea ia o na i o tātou tamā mātutua mo tātou tina mātutua ia i so se kolope o so se vaenga o nei kolope o lo o tau ma au ai mo tau alala ia patalo fatu le pokalama ia te o tau le nea fiafi ma lo tapuai ma lo fo i le nofo talo
mo tau tama whanau. Ia, I te mi uma e sa uni e tuai, maalo tuai o tama whanau, I whi au mga ruenga. Ia, o lea aso, ma lea aso, ma lea aso. E tari tonu au mātou loto, mo mātou anganga, o lo o tau tapo inga, mo lo o tau te talo. O lo o maua e mātou le ora, ia ma le mārosi. I le aso, ma le aso, mātou te ala whai ai tae au uma ma mātou o I ngā luenga, ia au ape au mga luenga. Le tau singa o tātou a inga. E ne ngata I lea, ia whaape o tau, ta māma tinao, si o tātou. Tunu o lea whatalofa tuai Paul Kalama, ia te o tau I le nea fiafi. Ia te whatalofa tu foi I a inga, uo, mai e masangi, I lunga o le nei Paul Kalama, po fea lava le lalo langi o e mai moa ma e wa ai ma e tanga ai mai lunga o le nei Paul Kalama. Whatalofa tu Paul Kalama ia te o tau le nea fiafi. Amen. Patalofa tu le swafa manu malo Yesu Keristo. O le swafa na o le swafa e tuli ai ke mongi o le swafa I le mana. Amen. O le swafa lava le tātou te launga tasi umai lalo sila panga o le tua. Le swafa o Yesu Keristo. Ma o le swafa fo I le fia po kalama e tala I atu. Ma wha iloa atu I tangata uma o tātou a inga wo ma e masani ma so seisi lava o ma ua mai le nei Paul Kalama o le suafa le tātou te whaatalofa ai ma tātou fia whaatasi ma tātou loto tasi a wā o tātou o whanau ma tali o le atua, amen. O le whamanuia atu Yesu Keristo ia te o tau le nei aso e ala I lo tau whaanongolongo. A wā po se upo le atua o le tātou whaanongolongo I le nei fiafi, amen. Ia ai whaftai le atua tari tonu. O manuia o mo tau le alofa o le atua. Amen. Ia o si o whaatalofa pupu le nā, ia, I le nei a fiafi, ia o le nei fo ia sa, ia o tātou masani lava le tātou Paul Kalama, ia o tātou Paul Kalama, ia le sa, ia e mate, e wa alua tua ma le sunga ia, tala lei, Ezekia, ia sto na I te tasi, whaptai fo I le tua, ia o le fo ua toi maua le amanua tātou te maputa I lunga le nes, sto nai, wai whaamali atu. Ona I le tau nuu tātou Paul Kalama I le sto na I ringa te atu. Ia, tau tonu o tau sia fia me uma fo I ona wha leo atu fo I se, se wha lalo fo I lunga le tātou Paul Kalama le Paul Stofi. Ia o le mafo anga fo I sa leo o le tātou Paul Kalama I le sto na I le te ona sa I fo inisio o pe au fo I matutuangia sa tutuangia I fo I le nei au na. Ia ua lai ona le tau nuu tātou Paul Kalama. Ia I le astonai. Te atu ai whaftai le atua. Ia le ua tātou toe whairoa I lungo le tātou Paul Kalama. Le nea fiafi ia tau nuu ele upu o tātou whairoa I lungo nuu ai le o tuo nuu. Amen. Ia ai o le nea fiafi whaftai le atua ia le ua toe maua le avanoa ia toe tātou whaatasi e nea fiafi. Ia ma le sunga ia tala lei Ezekia ia mai Amerika Samoa ia le tele na was fam telanga ia patalo fatu lo sunga tala lei ne fiafi ia watai fo ile nganga o te tonu ai tua o pe o fa aki le anga e malosi watai le tua ia o le mai tu sulo tino ia o lo manuia lava lo sunga ia tu atu le ne no lo sunga ia fa iso watai ia ona tu atu leo nisi a vaenga o ta Paul Kalama. Ia I le nea fiafi. Ia, whatarofa atu le suafa manu malo Yesu Keristo. O le suafa lava leo lo tātou wheso tai ai ma pai e ona tātou mafuta whatasi. Te tonu o leo o sopolo o tau soifua ia ma si o tātou wola. Nei tu la po nei foi vaenga tau o le aso wa ulia mai ona o lana whaasoa malana fo ipo ie I o tātou tangata. Ia, e vi ia le Amen. tua ona o le ola. Ma le malosi, Yes. ia maise, o ana fuafuanga, ia maise, o ala uma e mawhai ei o na tātou wheso ta iai. Ia ma tātou mafuta I lungo le nei,
ala leo po nei penga te whailangi. Ia e whaatalofa atu ai i lo tātou mafutanga, ie o loo maua maile nei whaatala noa. Ia, e maisi o le tātou mafutanga masani lungo le nei ala leo ia, ia anga lei ma whamanuia le tua e tusa o le tātou mafutanga whaiwhai pēr. Ia ele o se ingo se lotu, o se ingo Yes. se tangata ia, ia o le suafa lava o le ali o Yesu Keriso. O le suafa lea o tātou tino e tasi ai. Tātou o lana Amen. e kalesi, ia o tātou fo i o lona tino, ia e maise fo. Tātou o le au pa ia, tātou o lona nu, tātou o le a inga o le tua. Ia e whaatalo whāroa, alo ia tuai le au tātou au whanongolongo, ia e maise o e o maua le nei whaatala noa po nei por kalama, i le suafa manu malo Yesu Keriso. Ia whai fo e ke le o ato atoa ro marosi ia, na o le atua na te mawhaia. Pa fo i lo malosi, pa fo i le oli lo loto, mai se o lo fie fie na ngor kala kusi, o lo oli, o lo fie fie i le tua, o lo malosi na, ai fie fie a o i le tua, fai kau langa Amen. upu, ma e kakalo, ma e anga pogi, ai fie fie na i le tua, kupu a lo malosi, le ngata o lo soifua le tino, ia o le soifua fa le nganga, i le lua maftanga ma le tua, ia, pa ta lo fa lo ia i le nei mafutanga whaiwhai pēia stona i taitasi maaso lo tātou mafuta ai. I lungo le penga ta whailang. Ia le tua i awanoa mātango fie, awanoa le lei, awanoa o saunia le tua. Ia tātou te whetuwha ai i le awhionga le tua o se upu. Ia o se whaamalosi, o se whaatalanoanga. E whau a tili ai tātou, ina ia tātou whetuwha i le awhionga le tua wae. O le upo le tua e. Whai e un tātou roa le whina ngaro whaali o le tua e ala ia Yesu. Ia. E ala ili nei whaatore noanga. Ia. Pa maa lori soifua. Amen. Manuia le nei e fiafi. Ia. Maa lori soifua maua. Ia le tua i mea. Le leima mea sili na te whai. Ia. Maisi o le nei. Awa noa mata ngō whiu o tātou tue whiroa. Ia. Ia. La koe kuak. Amen. Yeah, via le tua, yeah. Whamaloa ni i. Sopo mai fo i nea se lunga tā po kalama. A sunga tala lei. Aele i tuina toi tuina atule. Abano i lau sunga wal tā po kalama ni efiafi. Yeah, makai fo lau ka lenga le tātou. O le masinga nei o ke topa. O le le eise tātou po kalama. I le aso tofi o le aso tolsfulu. Amen. Na so tolsfulu o le masinga nei o le ale eisi tātou por kalama i le stofi. Ia le ngata i lea o le asto na i le aso lufu lima ma le aso mua. O le masinga fau o November. Le aso mua na e pa ue. O na le aso lufu lima o le asto na ia e pai malanga tu fo i awa fo i le te sauninga si o mātou tina. Ia i le asto na i le mate te o ese ai kusala la sto na ina la so lufu lima ma la so mua li la sunga makai foi ro kalinga o le ale stapo kala ma la sto na ina no la sto na ina o le la ma fai malanga yuta ya au la so mua li sto na iso ya o la so na ya o la so o le to sa uninga si o ma tu tina o le ya tanto pokala ma ya fa mali atu ya ono o le foi nga fo ni a inga ya awa fo le vala au pa ia tina po ia so ma te wa ngani ya po le ala le o le a le tau nu o se tātou po karama ia ai tātou talo i le atua amen tātou talo i le atua ina ia whape na ona ia isona ia ilona whaamawhanwhananga ia ilona o lau mātou a ngani ia ina ia whape na ona ia i le nga pa ia le tua au sina folfolanga na lau sunga tala lei ia ai lau sunga tala lei ile special ta por kalama ile aso
Pea o tua i le ola ma le malosi. Pea o tu fo i le lofa o le atua. Le tātou paanga le tātou pokalama le aso lufu walu o November. Uso le aso whawaile ngā o ia i tātou inge i Amerika. A o le aso na i ngā i New Zealand. Amen. O le aso whawaile le aso na i ngā i New Zealand. We have a special guest on e whinga le saulunga tātou pokalama. I le aso lufu walu o November. Le aso whawaile na i nei Amerika. Ia au le aso tōnai na i le aso i oi New Zealand. Ia o tari tonu ona o le paule o le aso le maua le avanoa. Ia ma le tātou special guest lea. Ia o le aso tōnai. Ia ai talo atu le tātou a inga wo mai masani pa o mai lunga mai le aso mai tātou te whaalongolongo le moli mau. Le fo uso le au na le tua wa la wiloa fo I wa inga le wa tele tangata wa iloa fo I le uso ia e fo inga le o le uso fo ia o le au na le tua o le tangata e wha o raina o le ala mo le mano le tātou polkalama ia e sa le uso I lunga le tātou polkalama e tala noa I le suinga fo I ma le whaangainga fo I le tua o lona tangata mai le olanga sa iai ia ma le suinga le wa iai temi nei amen ia awane ingalo la le aso lufulvat ia November ia lausunga tala le ia le wa uma ma wa le vanga fai mai si uso ia tia e whainga le fia sau o pawal meo o au le whakarkari e tuai. Ia, anga o kakalo I le ali, se te talo I le ali e whainga le te ai po le fina ngalo le a le atua. Ngai I rea ngā ho ine I o tātou vavi. And me o le peo le kāpo kalama I o le kāpo kalama o le kala ingo o le swafa o Yesu ki wiso. Tātou te reo mai e tā lai se lotu te lotu ai po sisi mea o le suafa o Yesu le tātou te o mai e tā lai atu lau. Amen. Ia peo le alana sa o le tali vave I fo I le uso. Wau tali tonu fo. Mala. Le uso lea tala le o le kangaka e mkwai marama le e fefe fo I lea e fefe fo I makau I lea kua. Le ana o te whaktai e nea tua, le wa o umana mātala noa, wa o tali e fo I, o tu e fo I lea manoa, e fia saua si uso I lunga. O koe ngā ukakalo I lea kua, ino po le aso na fina ngalo, ia o tali tonu ia o le tali lea, wa sosoani me fo I lea nganga o le tua ia, o tauna au mai lunga le uso wa te le ia, wa e moro vei, sa e moro vei le fo I ka ika, wa ai atu fo I lona ngā luenga. E leo se ngaluenga fai ngofia na ngaluenga lai fai. E fai le ngalue I ngaluenga le tua. Ia, matoe ngalue fo I ngaluenga e kausi e longa a inga. Ia wa maola se avanoa hoi na le la a maole tatou avanoa sa wailun. Ia e tala noa I lunga tatou pokalama I lona leolanga fo I singo. Le ngata I le whapea le upo le tua. Amen. Ia o le aso lufu valu la le la amo le tātou avanoa o mai tātou te awane I misi le aso lea Mark I follow ta lenga wha mole. Le aso lufu valu ia e umata o atu le taimi o tari tonu ia po se taimi wha afiafi. Tātou te maua le avanoa ma le uso. Ia a whai o ngai te mate ia mai le uso. Ia, lau tunga tala le ia ua maua le avanoa le o kalama o le Jesus is the answer. Ia whaatala noa I nai pe sa ue fo I le uso ia le fionga ia asiaka. Ia, le sunga fo I o lau lone lunga le tautai ia.
ia o le a mau le vanua sa ulu so lunga ta pokalama ia ila so luful amen le la sa we e moli mau fo i le lofa o le atua ma le anga le o le atua le suinga fo i rono ranga amen ia o le fo ila sa ulu so e mala malama le fo ia le uso e le o sa we tara no mai meltino a le la atu fa alongo nga o mea fa le nga le la ku fa alongo Ah, tu wa tau te ia tau te whaalongolongo i mea o le tino, wa o lona ia ngā luenga, e pei o kākou, kofu a kākou man ngā luenga i kousi o kākou a inga, ia ale suma i le sunga ia asiata i lunga tāpo kalama le aso lufulwa, ia o le tangata o le atua, amen, o le sau o le sunga ia asiata o le tangata o le atua, le la asau e fo inga e tala noa ma tala noa le upo le tua. Ia ma moli mau fo i le alofa maleanga le o le tua. Le whaonga ina fo i le uso. Ia a wane i ngalo laso lufu valu. Tato a inga wo me masangi. Mai e tātou tātou whaalongolongo ia i le olanga fo i sa olai fo i le nei uso o. Ia pei o tātou na tātou wola uma le laulangi na tātou whaia uma tui na naunga le laulangi ma mea uma. Ia ia le taimi o le atua ni tangata. Amen. O le ia awane i ngalo tātou polkalama ngā maka i lau kālenga. It's a day right after Thanksgiving. Kusa ai mea ngā ngau kaungo i ku le aso lufu lwa. Wa laso lufu fiko le aso Thanksgiving i kako ngi Amerika. Kusa le aso ngā lela e furi mo kwa i whawhanga aro kingo. Ma kwa i whawhanga aro kingo le tele mea ai wha kingo le akako ai o oro le aso waleile. Ia sa ngungi lo. La le whawhanga aro kingo. Le a whawhanga aro wanganga le upo le atua. Amen. O lea fo ila la asau le sunga ia asiata. I lungo le tātou pokalama. Ia tātou te tala noa le upo le atua. A e sau fo ila, sau whaaleanganga. A e sau te mai moa ma e mata ma e whaalongo lungo le tātou pokalama. Ia e sau, e te sau whaalongo i le whaalongo le whaaleanganga. Amen. Awangi e sau ke maka whaaltino. Amen. Se yo or ke mi whaere tau te ia o ngai saula i whaaltino a tātou pokalama ia. Le ai, o le sau le uso ia. O le au ngā le tua. O whaonga inga i tono ngā ruenga le tua. Amen. Ia, taton, o le tātou whaalingana ia o mea la tutupu. Ia, i lunga o le tātou polkalama manatua. Ia, o la stofi la so tausfulu o le masinga nei. O le ale eise tātou polkalama i la stofi na, i la tausfulu. Ia, ma le aso lufu lima o le aso nai ma le aso mua mua. Ia, ona toi tātou peiloa i la ia i le masinga fau. Le aso tofi, le aso ono. Ia, saua e ara i o tātou polkalama. Amen. Ia, vi ia le tua, ia tari tonu. Ia, o tātou wo o le taimi o le tua. Amen. Ia, o le nā o uma o le whakta tia polkalama. Ia, ia le tua le ne fiafi, na o tau whaalongolongo. Amen. Te lia le upo le tua. Awane e whaalongo whaaltino, ia e whaalongo whaaleanganga. Ia whaaleanganga lo whaalongo le upo le tua. Ia, i le ne fiafi, ia ona alu le talanga, ia lau sunga tala lei, whamanu i tele le tua le ne fiafi. E ala i lau whaasoa. Amen. Ia, o ke karikongu, ia, o le a tātou wō le fionga le tua. Wai, o le whamalosi ia ma le whaala e au o le upo le tua. O se mea tā ua nai wai te imile nei u tātou iai. E leo toi whai ngō fie soi fuanga. E de o koe whai ngō fie. Ai o le mānai o le upo le tua. E te nofo malama lama ai ma e wa ai i tūranga o mea ua iai le lalolangi. I mea e te tupu i mālo. Ia, o mea e te tupu i te tonu atu nuu so o se mea. Ua matua ese ale mea ua o iai le tavilinga. O le lalolangi o lo tātou iai. Ai wha taifa i mai e su.
e mavae le langi ma le lalolangi a o la upu e le mavae. A wha makalainga la le mea ngā a wha pēr o le lei o le tua ma le manui o le tua ma le wha manuianga le tua e le mavae. E le mavae. Nanga o le manui o le tua i te tongo lana upu po lana fionga. Langa o le mafua anga tongu le nā. Na sau ai e su e li tino. Sau e au mai, ma fōa e mai, le manui o le tua. E ala i le taulanga osi. Na alu ai e su lungo sa tau. A o tua foi o la o ngā foi mea. I le upu le mavae le langi ma le langi ai le mavae le upu. O lo o iai foi le taunu unga o mea e wha o matia. Po le wha whanonga. E iei le manuia e iei le wha whanonga le upu le tu. Fai mai kala Yesu. E mavae le langi ma le langi a o la upu. I le mavae o longo inga. O lai ei ko kongu wha bangiang. O lai ei foi ko kongu wha whanonga. Mila la fiafi. E le wa pe o kako la unga lea. E ese le meo ki fie kala ngoa i ngei e fiafi. I le afionga le tua. Langa lewa kako loa. O lau e ese fo ili sau o le li o le lalolangi longa maa. Losi aisea. Ua i loa e le li o le lalolangi. Ua uki o ngā kaimi. Ua saa o ngā kaimi. Aisea. Mea ngā ua lele kam. So se mea i eile au ke siango. E iaia e kaumawhai a le li o le lalolangi. Inga ia. Ia iai se mea sao ako i kukongu. Ioi. Ai whaatai le tua i rana upu a whaape mautu, mausali, ma whau a tiri tātou e tuso le afionga le tua. Kari kongula. O kanga ka malosi tātou tangata e lau e loa le leile fina ngalo le tua. Tātou e lau sila fia uma. Le wingo upu ma le wingo afionga le tua. E le ngaka e kō makawinga a le wha o penga ingo i kākou. Inga ia kākou whaia le fina ngalo le tua. Ia la kākou ora le upu. Pai mai le yoangi se furu fai upu mua mua. Upu ia Yesu wa mai. E moni o te whai atu ia te outou. O lele u atu le whai to toa i tonu le loto a ma moi. Ai arua i se tasi mea. O le ngaoi lea ma le whao mea. Kala Yesu wa mai. O le ngaoi lea ma le whao mea. Whai mai le whai upu e iwa. Le wai kau kua. O au nei o le whai toa a whai e ui mai se tasi a te au. E wha au la ina ia. E alu atu maurufafo e maua fo e ia le mea e ai. Mai mai le fai upu sifuru. O le ngaoi e le ai se tasi me sa wai. La ona ai ngaoi ma fasi ma wha amatia. Ua aus. Mai lo Yesu. Ua aus sau ina ia la tau maua le ola. Ma maua atili ai lama. O le upu na le la wha ma mawhai le fiafini. O le ngaoi. O le upu le o le ngaoi. Ia. O le kamale. E whai asi maka o kia. O le upu foi le. O le ane me mafua i unga whai e raka le me. Walanga o le ngaoi a kako wha makalai. O se me whai ma le fia puli. O se me whai ma le wha maros. O se me whai ma le wha sausili. Ma se me whai a wha nganga. Wha lilo lilo. O winga i e pika ke wawa ai e le winga o leo. O le ngaoi. Amen. Ave wha marosi. Ave wha nganga. Ioi. Whai e le wha sausili. Ioi. Ma le si me. O le manga o le anga le. Ana manga ia na kala Yesu le fa mai le fa ipule momo mai. O au nei o le fa tu. Fa mai ipule momo fa mai. O le ele u yatu le fa tu to. I to tongo lo to amamo. Ai wa e se tasine. O le ngau ile. O no wi a fika nei ile ile wingo kala ye Yesu. Fa mai ale u ile fa ko. O no wingo le so pale ngore mele. O le ho le fa mai Yesu. A u ia ana se kasine. Ai le u ia Yesu. O no wi. O no wi man fa. Yep.
longo inga ne kala fea ngai mal fina ngalo le ko ni me ka ke fai ai le kusa ma a wala wo umonga fa ka kia Yesu e tusa malona fina ngalo ai Amen. wa ka ko ma fo le upulo ngau ia le fa makala Yesu a fa ele ole me sa ole le fe me e ke u ye ko ai ngau a wala se Amen. a wala le tonu le tusa mal fina ngalo le tu fa ma Yesu wa nei le ala wa nei le upumon wa nei le ora longo winga e ka ke ma fa no loko le mele wa nei le ala o me uma e a wala ia Yesu langa mi ko ah Amen. a so da wala sa wa dia la mi wa ka ko fika i a ka ko le fa ia la mi ko me unga a esa sa wala le ka ko fa i a apa pe fa ka inga pe o loko wa sa Yesu la ile loko sa tu kai o le lotu for sai o a ke lo fa kuna pe la lo ke fu lo le ai o le a onga o le upu o le finangalo faali Amen. o ai o Yesu longa winga so skanga ka ona lava e ka kaunga i lo Yesu i longa a so i fuanga malonga o langa e ola ya le me ka kaunga ui e ha Amen. wa e fika na le fai upo iwa le mama le po iwa mamai wa u nei o le fai to a fai e ui man se tasi atia e fa o inga o le fesili la Amen. e fa o inga ka kou se ngo se lo e fa o inga ka kou se ngo se ngaka po le pa ia e fa o inga ka kou se siame le ai ele mafai langa lai mo le mau ai foi le ngā ruenga e whawhai po suru le se singoa ki mā ngai Very ar true. kai kai wambai ele ai foi se tasi o iei le ora ele i lao se si isi ngo i lalo le langi ua fo ina mai tangata e mawhai o na whao la ina ai o tātou Mm. ele mawhai Hallelujah. o na le ingoa e kau ke whaonga ele mawhai e se si ngoa la fo e mai ele Yep. Filipia Filipe rua fai upu no e ko kure vai ka e lau fai fo o le langi o le lalo langi mo o le lalo ifo le lalo langi o i o le li uso i o le Yes. fauta longa winga se ka ko me fai o nga oi Amen. ele o tau ele fai mai na kala fai po se fu le ma ngai e o ko fai ka unga fa le o le meso o le winga no kala le ma ngai o ko fai ka unga fa le i ko e kango le nganga unga le lo boko e ko ka pu e le Mm. mere Mm. Amen. Fai kala e su mele mai o le nga oi le se si me sa wai sa wa nga oi nga oi o le mele sa oi le a ka kala na nga oi le oi e fa ka ka ia le upuna nga oi le Amen. ka ia le mele nga ma fu nga oi ka o nga oi le le ia se si me sa o nga oi fasi wa mo ya la ku ho nga oi manga ala e i me ko ko mo le fa sorry e sa si le va nga ya ro ya mo o ngo me la nga ia nga oi i ar kau Amen. kalanga i me le fa mai e le se si me sa o nga oi la nga oi le nga oi o nga oi ka ko oi mua lo wa lo fa ile ali Yes. e nga oi mua e se alo wa lo fa ia awangi e ko ya lo fa ile ali a ia e lo fa ile la lo lang ye e lo Yep. fa ile la lo lang ma ku nga nga ma le fa ali ali vale ma le ma me o lo ku polo va ai e ka ko mak ioi Hallelujah. e uma lo nga me esele lo fo o lo nga nga ile ku ia a vese lo malo fa ku dale ko Yep. yesia so ka di kongu le ku ala pe la fe meme ya elo ma fo fa wa e le la a vese ma di nga umanga nga oilo wa rofa le la nga oilo fa ku wa nga lo fa ku o le mea ki ko Amen. sigi le nga ka u e lumo le tu lo ko ke fa ku la nga fa mai ai ai se fa ku e pe o le fuosina e mafai ke mafai ka ko ke mang Yep. malo in ka ko ke inga yo
Ka ko Amen. ke mafai sa. Langa leke ia i le loko fa ko ko le e mafai le ko mafai le. E nga Yes. oi se longa ka ko maka ko so le. Mm. Le ala a maka nga ve se ma me le ko. O le mea nga oi le lofa nga oi lo fa ko. Ha. Nga oi lo o ngosai. Ha. Ma lo fa pale pale. Nga oi lo fa ma on ia. Nga oi le lang e nga oi mai se lo me ia. E ave ese ya. Na lan me le la ko. Ngoi. Kasi oi. Kongi mai lole mea e kerwe ke ngau ye ya la sie ye le nga kulo ki nga fo le wan wese me fa le nga le ngau ese me fa le nga mo le la kongi me fa mai wa le nga lue le aisa le nga lue ola kalo Amen. fai o le nga o ka nga nga liwo yesu kalo fai ke le o nga makua safa aisa Hallelujah. ke le nga ka nga ka ye alu ese lo fai le alu ese e ke kango lor kamale nga o e la nga e kango ye bole ai se me fa le nga ko ko wa bese o ile nga o Amen. ia o ile nga o ia me ye mo ya polo Yep. a oi le ala mo ko ngi mali me fa mai e o ilo no ko sa e lofa e ka e ve vesi me e le ko fa fangi asia e le ko yen so lo fa ko ngoro wa nge o lo ko ru mana panga e ngu me la kasi le me na mo la ko ye ki a polo e mai sale me le o structure ni kam Mm. e me o sili ya kuishi nga kala wa ngume la kasile lo for the church lo nga ko ruwa malanga fa nga uma me ka sao ke lo ke kangolo kamanga alu ma me nga alu Amen. uma ya wa ikangole li la la ni kala winga sao nga kala nga yesu fasi le la iyo e o ai lo wola ile ko e popo ile li la la ngesa nga la welo wa ese umale wa nga oi ese umma me ale le le ko nga oi lo lofa nga oi lo fa ma ongi nga oi le ami kongo le kuo io nga oi lo ngo sai ile ai mo se me ko e mau e ke osia wa kango le ri la la ka wai mai lo kama nga pe o fa ya Mm. io o ko ai ngai fai o e ma fili Yep. e ya Mo. nga ho le wai io le fai o e ma fili o ngo yesu la nga lu e yesu o ngo la ngonga le lo fai le me ngai fu ma ya ke a fai o e pe fai ya o me ngai ko ngo ro de ile ko e ngi me le e Mm. ko e ngi nga ile se vi ngo le kuo so Amen. wa o longa le mele ui wa le sa o loko asia la ngai sa o kala yesu ku me o ngoi e le ai sesi me sa o le ngoi e le ai sesi me sa o ngal sa wa ngoi fasi ma fa o maki e ve me ai yesu o sau ma ngai e o le a wala nga lai fe me yesu fasi a ngoi Mm. fasi fa mo o lala ye le avango inga ua fai mai yesu a ua o sau ia lato maua le ola ma maua tili ai lava e le nga o le ola nai ni kingo pe ai loa ka ngaka salamo pe ai loa ka ngaka fa mo lalo pe ai loa ka ngaka koe fuka inga pe ai loa ka ngaka koe koe alu koe surfa i le mea e ngaka i loa i le maua tili ai le manuia e le ngaka o le ola i kingo a le ola i le manuia i le langi umu sa ngia i le kingo i le kula fo inga i le kura ngaka e iai ale Amen. avango e ku mai e le kura ala langa kuai ku mai e le kura avango langa o le loko tanga kai le nga ko le fefeke pa mo lunga ko sili langa o me ele ku pale me me le ngoi al manga ye yo le upo le ku so ah mai ai e su le era ko vai ka ku me manga ye fai maka o le upu se ka o mo si me se susu ya ye la ngongole por ka ma por ka ta
e kala e le ma ka yonga e ngo foi pos fui au aku ke ko ai o amo ko le la langi ai o ia le monga monga ma le ele fa o maki ai o ia i fo tangata ngā o i eli atu ma ngā o iai ai o tau tolo ai o amo o tau le langi ele o ia i se monga monga po se ele fa o maki ai ele o ia i fo tangata ngā o i eli atu ma ngā o iai le mea la le fa me Yesu i wai le ma fai e se singa nga oi le mangwi o le kua le ke oi a fai e ke fa le kingo nga le fa le kingo le mele ke ye ke lo le kua nga ro lo le kua lo ma vo fau e lo le kua lo loko ma lo nga ai le mausali o le mela nga ku e ngo fia nga se e le ngia io le faku ho pa u rungo le papa nga vela kia le suro la mang mangu lo o po le kua la nga ke le o le va kui o le mea papa o le awara ia o ngā ele e whakakau i o kako loko. So se loko ala e ngofo kupu ai le filangalo le tua wha oa inga whakamau ai e fiu sa kangi e sei e fiu sa kangi e ve ese ia ke oe le magui o le kwe le mwhai i le mwhai o laia ke oe le puri ka ei so afa Yesu ke whakongu ai o aluese 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 i le suafo Yesu ke whakongu ai o se oli o longo wha i le ai sau whiau i le sau pule o mā kou o mga wha pinga inga i le atua mā kou ke whaia longa whinga ngalu i le mana o suafo Yesu wha koko e pete rese le se whiau o mga whakawinga mā kou le toto Yesu le tinga mea ai a oe le koko le lua whea ngai ai a oe le toto lau ele lei o rua ma le atua tamba wha au pinga ka kou le tua e fiu sa kange ruru e fiu sa kange kau se i ka kou le whai tia wa mausa li ma mau tu ua makua ma wa alo lo loko le fila ngalo le tuale fema kolo ai o le langi ele ma fai se nga oi nga ave ele fai se monga monga ele ngi ele ele i ka ngaka nga oi ai sia pa kumuinga o ele ngaka o le mana o le tua o le upu e fa maro sia ka ku iwe nge e fiafi e fi wale o nga oi e nga oi ai a fi ya ka ku le fiunga le tu e kele nga oi e sia lange ke maka ke kau ke maka ka ule kua nga kau ke lo le le me le me le ku fa na kula fu ua nga oi ua manga o fu me le kua ua manga o fu me la langi la fa dia vale nga o maka ma le ku nga ai me le ku po le nga oi o si wa e ke lo o si ka nga kau ke le ai fa longo longo ngai me ku ku i lungo le mili so le o ka e so me o le ai nga oi ia e whaftaile tu e ui ngā kako ngā oi. Wai, e ngā oi, e i fo le meka o le manga o ngā o honga le mafo whaua, wa ngā oi e ki a poro le mafo, a le me sawa, le ai. A ua kau ke manga o ngā oi mea le lau langi, e kako manga ngā oi mea o le langi, langa o mea i e tu mau e o le whaua, o mea ngā e whaua tako, i ngā ia kako wō, male manuia, male mauti noa, i le mea o tāpena ina le tua mo kako. O puro ngoi, ele manga ye la uia ma fau le wingo le upu ala ua ai e ku ye le wingo le upu fo le fa mai Yesu ai fai kau ngile maka punga e dua su ma fa ma te le fai kau aku
O le mele ke fia whamakala. E whamakala inga i e sūronga koe a fio mai. Pei o ngā oi le pō. Sau pei o ngā oi. Sau e le loa. Sau e le... Rai kau ke mo moe pei. O ngā le kingo a ia e moe le kingo. A le maa ngai a ngā le whamakala o le mele e Yesu. E o fōri kaimi ngā. Ngā ubu ai ngoe le waa whamai e le i loa. E le i loa e ka ngaka. Le lau kawa mai. E pei o na pō loa. Whapea fui. Pea sau le tari o tangata. Wai pei ona fai ona pō a ole i o le lolo. Wa lātou ai ma inu ma lātou fai a wā fōi ma wha a wanga. Wo lawa i le aso na ugu ai noa i le wā. Na lei loa fōi e i lātou ina ia o le lolo. Ma vai ma ame i sei na i lātou uma. Whapea fōi pe a sau le tari o tangata. O ia no pō iai le vāo tangata e tō rua e a vea le tasi e ua le tasi. E oro wha tasi whawhine tō rua. Le me olo ai seito. E a vea le tasi e ua le tasi. O lea ia utou matala ai. Matala ai. A wātou te le loa po o whele tu asu. E sau ai lo o tō wali. Ia utou lo le nei mea. O ana i loa le matai o le ainga. O le whele tu asu e sau ai le ngaui. Ua na leo leo ina. Ai le tua e ia le whale ia iria. E wa mai leo le vai upu lea. O le mea lea ia utou nofo sa uni ai. A wāo le tu asu tō te le manda ngatu ai. Sau ai le ateli o tangata. O longa wingo lo wamkalanga. O le whamkalanga i e tu mele ka o ngā oi ia. Le winga o mea ia e whai e le ria la langi. A e whika ia i le saua i e su i koe fio mai. E sau e peo ngā oi. E le iloa kako. O longa winga, le whai mai ia. O le mele ia o tō ngofo sao ni ai. O le hale wha moe moe o kako. O le hale mele ka ke ngofo wha karikari. O le hale mele ke iloa e le inga maa kuanga e alu le rii mai maa fuka le rii. Ma whai al fina ngano le tu. O le koe a fio mai. O le tia lea mo kākou uma, langa i eile mea ka o le pua ngā kele o mai. Pea a vele ka le sia kākou leo. Ioi, ia e iloa e sau pe o ngā oi le sau o Yesu. Ia kākou makaala, ma ia kākou ngofo sa umi. A wae kākou ke iloa. Ele sau Yesu pe o sau o gaka. E sau pe o ngā oi le po, longa winga. Kākou ke kāpenga penga, wae ku kāpenga penga. Ia awangi ngā oi e le tua lo loa ma lo whakua. Awangi ngā oi e ki Apollo lo whakua tua. Ma mea ua kāpenga inga mo le toi a fio mai o Yesu. Nengar kalanga kuspai. Maia. E lo whai kaua kua le mea leon maa ngai e o kalanga. Mai kala Yesu i. Pauta o te aluatu e peo se ngā oi. A mu ia le matala. Ma tausi o na ofu. Ina nei savali o ia le lava lava. Ne i loa. Ne i lato loa atu foi. Lona maa. Ne i loa ku foi. Longa maa so le. Kau ke le o le lava lava i le mea lea. Kau ke o umanga. Faa ofu inga kākou le mamalu. Ma le pa ia o le tu. Nanga le winga saa wanga o le mea lea. O ke laku fa mai Yesu. Fauta o te aluatu peo se ngā oi. A mu ia le makala ma kausi o ngā ofu. Ina nei savali o ia le lava lava. Nei la tau loa atu foi lona maa. Ia ke makua o le kausa maanga e ei ofu. Pio le maka ua rua kai hamkara i ka kalenga tau konga la e le se ofu. E waku Yesu. Wawhenga tau i e le se ofu. Amen. E ufi ka kou le mamalu. Pio le kalanga Yesu rongo winga. A whi ke sau se si awala. O ore ngā oi. Io le kalanga ngo. A whi ke sau e ke le ofua maia ofole. O le kausa maanga. Io le kalanga nga. Nanga ia. Nanga o ka kou kau ke ilo i le fionga le tua malanga upu. Le mea e ka kou ke whaia. Ka kou ke le o e whaingi mea. Lai whai mei ka ngaka. Ka kou ke whaia le mea o lau umanga wha mau i Yesu ilanga upu. Ma fola mai. E hao nga ka kou ia ma savalia.
anga o le fina ngalo faali leo le tua ngai le si wala i le si mea ko ke ui ai wa ile ma ngai o kala ngai Yesu to ko mo foi Yesu e ku le maunga le bea na ngai ma ngai ke pambai e ile me ne fa me o sao apua o le winga la ufam kalanga kala Yesu ngani fa mai o sao aku kanga kai le songa o fua o fa mai le fa mai ona u fale atu le o le tupu e baba ai atu ye na ta oto ai o lo atu e ai e ia le tastanga o le ofu tau sama am no fa ye tu le o ye ya te sole e fa pe fe o ngai u fale mai ngei o le ya ke o le ofu tau sama am ona le ngana ile o ia ona fa ye tu le o le tupu i au au e o to fu si ona vai mo na li ma ave o ia ma lafo ile polu i fapo e ia ile tau fange we tau faitange ma le wa unifo me ale mama Yesu a fe ke ui mai si wa ile va ile lai mo voi fa fenga sa u le nga ile o ia o ile fonga ui o le ala ko inga awal ka ka fai ka ele fai o le ala ko inga me ke sa le ai o Yesu le wanga au mai ele e fa ka kianga o le fuafuanga ma nga fika lenga mo ta ko ka ngai ka ko le ofu tau sa manga eu fiu ele makanga ia longa winga fai lai le u fai mai Yesu ia ia makala ia nge ke wo le lo mai le la ba ia kala mo le fai bo ia ile e kale sia ho ngale lo la o kai wa ile ma alili wa ile be vela aya pa le ngo rua ia le sime ia fa mai o le ami ko o le pai ia wa mai Yesu ia o le mai ke va ke le vai ngi o maka ma le ofu e ke ofu nge lo ro le la ba pa kai le ku le mele ka ka mo fai e le sa ngi ma ka penga a ele ka penga fa le ngam ele ia ke o le ngang or ka penga Amen. o me o le kingo ngaka le kingo e ngaka le kingo ngi asia yang lai fa le kingo lai ola nga ku ro kingo lai ola me o le kingo le ngaka le vai o le mafu fau a le lok o lai ai me o le lo langi me kalanga le kala kia nga e fa ia wa ku pere me Hallelujah. pa mai kalanga po ile kale si a o nei na po na bota to lo le atua ai moni wo lo lava o to le atua pe fa pe fe no to li liu i mata mo e vai pa tauwa wo to mana na o e ai o to no fo polonga ia fa mai le kala po fa pule se fu to te ana i aso ma masina matau saka longa winga o le winga o puanga anga e kwa ngo fo le mere e ke ma fo i pio kala ho le fa salambo tau mo muir ngaka ile sa vali ile ngofo ile ku ile ala muir ngaka ile ngofo ile sa vali ile ala o e mi ile o e ka wim va penga muir aisia langa o laia ke ia le kula fongo le ku e ma fau o ia langa kula tula fono yo ma le blan kula o le au ma le polongo o aso pe vai mai kala o me to te ana i aso ma sina matau sang long o le kaimi o le kausanga langa a fai kau aso fai kau mi muki i kula ia fai kau ma singa fai kau wa aso ia fai kau kausanga fai kau ma singa longo wi ko ke anga ia i aso pingo aso ho lai ma singa ka ko ke anga e inga ia ma kausanga inga ia saulanga o le po ia saulanga o le po ia o mai le nga o le po le au lai ka ke sa ungi ma ka ko ka penga mo le fa mo o ka ko ka ngaka ia ko le mala malama
o tangaka o le ao kako ke le ko yengi me o le polio ai ko loa ma le mauti loa le fina ngalo le tu e ala ile ngaka la kako kape nganga mo kako saungi minga le mele nanga lo fai mai sa o Yesu makala amu ia le makala makausi aisia ke o ele loa le mele kupuya al mea mongi ai fa le nganga kau nga ya oele le pa ia o le kua ma le mangui o le kua le ngaka o le olanga le kau ke ola ia o le mangui o lo whakari mai nge ia fiafi ma kako whātoa awangi ngau ia le kua lo warofa o i awangi ngau ia i sa kangi lo warofa i le tua awa ia e alofa i le kua langa o ia ngamuai alofa mai awa rangi ngau ia e sa kangi lo warofa i le kua onga o meo le lalo rangi ngi ma meo o lo kako mkamu fai le ai usa pe ke whaalongo koe ke le mawhai ia e alofa pe i le kua asia nanga o le kua au mai e kari whaadea ia kako au a foi nge iai ni fi nga ua inga i o kako lo inga ua ave ese ia kako whaalongo longo pe ngā ruenga le ngā usa pe kau whai meti a poro e ave ese le alofa e kau whai maingi vive singa i le vā wanga o temingi skama i upua skama i mea e kau mwhai le ringa e mi milo ngai ia upu e whea inga nā kanga ngā kuspa ia mai whea misa ma whea vai mai whea ile ngi mea mai le kua ile ngi mea mai le nofo ari ile ngi mea ngasau ia ku fai ile ngi mea mai le lofa tu no ile ngi mea mai kala le ia Yesu ka ko fa no longo voi ele me nga fai le ku si upu ma le fai kaula ala ku kamu fai ia e fasio ki Yesu pe skanga kanga oi ku langa ka wa kua oronga i kua ia ele nga ko nga va venga nga fai oronga ka kalanga o io le alo le ku Pios kanga oi, pios kanga fau mea, pios wa ko nga fa salanga le nga fa e yukai e Yesu, or kanga ka fau mea, or kanga ka ngau, ai lelo, na sau Yesu, e fa ora inga kanga ka ngau. O e ora pe ile me o ngau. Ia, o le mea nga sau Yesu, au ka ko ngau. Pero fa ko ola ke ngau le, au ko ngau. Anu nga lui. Anu fa ko le ko mau nga ruenga. O lima ke nga lue, o lo loko ke au ngai ma lo kong. Kali le tua so se me fainka. Nga ele nga lue ke le ai. O lo ngawinga la, ai faila ke ola le ngau. Fa fenga o nga ola lo ai ngai me ngau. Fa fenga ola Ele. Ele mangui asia. Ele mangui ngi me bawoli. I awala pio. Awala le anga ai mangui me sau. I lo au anga, i lo waru ke nga lue. Nga lue fa mau. Nga ia fa mangui le tua i oli. Ako wale kai mingi, wa kelo ka ako manga nga o fa fia mau o. Ia kele kupi. A olisi aka e fia manga nga o ale leanga i o wala lau ke mau ai. E mau ai drugs. E mau ai au wala pio. Ioi. E re finga ngalo le kuor mea nga. So se au wala fa anga oia, so se au wala poro kiki. O mea nga e le fina ngalo e le tu aisia. O le kuo mea mama. O le mangui o le kuo e sau mai lunga ia kaku e mama. Ile ai ma se liliu mea nga pa mangui le kuo ia kaku. Kamau ai ngo le kuo e mafua mai ngo le. Renga lue le nganga o le kuo ia kaku. Kaku ngadu lue. E ia koia le mapini alo kaku mo le. Ana mi kusili ang kau. Awange ngau ia o e le kuo e kusa. O e sa kan. E kusa. O mea lofa le kuo ngau hopia. Awange kaku whako le i mea lofa. Awa hoingi e ku ua se awangoa. Hoingi i ai mea mau ku le li o lalang. Nanga mau ke mai o ia ngau ia. Kama i mea ke ku ua i le awangoa pe ke karai. Ke vai le sau. Iyo. Ai mo kwa fa sa kwa ke kwa ngala fa mai ke ku ye mo solo is ile fa ngale spiritual warfare fa ngale swa fo Yesu yo ke ai sa ele me fa lo maros ele me fa ka kolo ai me fa swa fo Yesu nga ke
e ke whaia mo lo loa mo lo karikong. E sili le maa losi o le o i tomu ia te tātou. I le o lo whialua wa i lalong. O inga i kongu ia keo. E uang inga o ia shea le o kongu ia ke o i fia fianga o le o langangi. Ngā kulo mea whawhiwhi o le kingo. I o mea manga ngai a. Wa o isi mea o whawhape ngā kamatse a. Ia mai walea ko, ia mai ko i fo ia le lalong. I le o le makalasi o le lalong ni mea mga o i le kule ai. O lo au le lei i le a mio tua. Le a mio kua, le a mio wha maungi. Ma le a mio tonu. Ma le alofa. Kei lo o le a mio. Wa fia ia le kua. Aisia, nanga o le mea leia ke ia. O laike au, o laike ai oi aku iei. Ia fua i mai mo kako. Kako ai oi, kako whakonga i le kua. O ai mai le o le langi a. Nanga e whakamau a ingai kako. Kako whai e leo rungu whingara. Inga ia, au kako ke ngā oi. Nanga o si ngaka. Wa fia le mea leo ngau. Ai whawkai le kua rai wha mai kara kuspai. O le ngau i e le ia se si mea sau. E ala ngai ngau. Wa e le makau le kua. Ma ua e le ora whakua kua le kua mau ngarui. Mea ngai le ngai ngau. E a e makau le kua. Ora le whakua kua mau ngarui. E whaamangu ia le kua uri. E le ise mea e le mawhai e kako. Pea kako whakua kua mangaru. A whainga kako whakua kua e lingi me whai. Ia lawa whelanga ola le mauma. Lawa whenga nga kupuru mauma. Nga pea lingi me kua oila. A le kua fo le whai e le ola se whai. A le me ko le kai ka mo le fai fa kasi ma le fa ku manga ruenga le o nga ola le e ke le ko fia ai ke le ko manga o sia ua fua mai fa mo mianga le kuala ele ngako rau ko ku Amen. ele ngako rau ko ku manga ru o ka ko le ka ngaka e ola fa lango lango i le sika ngaka le ai ka ko fa lango lango le tua mo longa finga ngai a ungi o ka ko ola fa ro o me ko muanga le nga o ile sika ola whaaro rōre o ranga. Ola malele mautino. Amen. Ola malele malu. Ola malele i loa se mea kaunga whai. A lai e le a fionga le tua. O le a fionga le tua le whamai. O longa lui. Sili longa maai. O longa ui. E whaakongu mai e kako. Whakau kai e kako mea umai ngai. O lai ngalua mai le a fionga le tua. A whaula. E kako ele maa ngā oi. Whai leo kako le. Ia kangoro i mea isi. Ngā oilo. Ngai fiafi fa mai kala Yesu o ke laku e pe o nga oile po am ia le makala mo kausi inga ngai ke o loro nga le la barba ngai fiafi ta ko fa so por sau Yesu le la sau e pe o kai mi o le lolo e le loa ka ngaka o fa fu se i mai ke ia wala va mai ko lu ka ngaka le o lo se avele si e ku ris o lu ka ngaka le le ale ka ko fai ka o ma kai ngai lu fa ngai lu ka ngaka ngaka war kingo mo ngaka fa le nganga ai mangaku ai meo le langa ngi ia le langa ngi ngaka ia le langi ai mangaku le langa ngi ile afio mai o Yesu e ke ngofo le langa ngi mai ma fo le afio mo Yesu ele ngaka le langi ngi me ngai ka ngalu au ongo ai le ke fa ka kali ko e fio mo Yesu a o langa e mo le po langa e mo le kingo e mo Amen. le kingo alu nganga la dai ngofo kupu ya oe le nganga o le ni sa we fa o lo ka i ke le mo ngasi Benga ringa e ke loa sia. Nga fa fangu o le ngang pui. Io, nga i lia le pu. E sau pio ngau. A o ka ngaka fale ngam e ke loa. Nga le fa ma inga ka ngaka o le kuala nga lai loa e la ku. Lai lava sua au ua. Lai lava le moku moku kafo le afi. Ia. Le winga na ukala. Lai lava le upu ya ke oi lai lava lo loa. E ke moe ma lo loa. O umanga e kape. E ke ai ke le ko fa o e bonga le kua. Ia fa mama inga o le toto o Yesu a fai ke fio mai. I'm ready. Mm. You.
ia faatumuina le suau o le ngang pa ia mumu le la mipa i kukongu ia ke ia ai ke le moe ora uanga mea ngai lenga i lo le kaimi sau Yesu sau pe ngau langa sau pe ngau kanga kor kingo le mar malam mar kaimi ngai ina u kal ko nguma i whaka whai kauranga i fi wa kaunga o ao le kalio Yesu pe o le sina spray le whai kako kaunga o ao Yesu e koe a fio mai langa e fio e le sau la Yesu sau mo fa kali mai rao vakule kales a ko kausanga i fi wa sau lo Yesu ku va kaunga o me ngai aisa au ngai kusa memme au ngai kusa memme sa mo au ngai le lo e le tu pele o sa mo le tu to ia fa makala kala le wingo men inga ia ka penga ma ia sa nyungi sa mo le sau Yesu e vakule kales o fesi o le kales o le ele o le lukunga ke luku le o ngaka fa o ngaka wa o umanga fai fe ngai nga male tu o ngaka wa o umanga ka kingo ya Yesu la wingo loka o le aso ai ngai manga o kalia Yesu le aso nga fa o ngai o e moli mau le nganga pa i e lo nganga le aso ngai ka kingo fai ka le romba nga se fu fai pu iwa mas e lo ko ni tum ka pu lo nga foi sau le aso ngi ka le ai le aso ngi fa o ngai yo kaunga o Amen. kaunga ka ko wo le upu le au ka ke o me o nga ru ka ko wo le upu po la me se le ka ko wo e la nga ka ko pi hole le ka ke fa le angoi a o ke no le o se si e ke ko e fo i mai fa sa o ku me se le e mo fa nga ko e fo i me ata yo e le fa pai ka le Lucas fu wo pai po fu i fa pai ka i ka nga ka ko ruanga ko ru ya pela ye rua fa va ngai fa kali mai ka ko ke le mo fai ko o mai ko fa sa o se be asia la ngore kai ni fa sa o ka ku Mm. por sa mo le ko fio sa ko ngo ele lo ka nga ko ki mo a ko nga ka fa le nga o nga ka la ya o umma ngai ka le Yesu o umma ngai fa o la inga ala la ko ki ngo nga mo fai Yesu le o la ya ke ole le nga nga pa ia lava le suau mula ula mepa ia lava lo le upu inga ia kau le kau aisia langa le pe kau le kau ka ko ke le kau makangaka ka ko kau ma ali inga fa la lave inga ia mangu malo inga nisi nganga sko ke lo mele fa la lave ni ia o ka ko le fa la lave le ri o la a o le ri o la le fa la lave ia ka ko mele ko ke fai inga ia mangu malo inga nisi nganga au ole mea faka fai ko langa fie ka le sia loku e fia ia awa o le ele ka kele fia ka ele o ia au kwa kan fainga a o le upo le ku ia loa ma ia mausali e sa o a ko mai se ka ngaka o le ka ke masangi fa soi ele mo foi se siri ele mo foi se siri kosa ai ele mo foi se siri ke a wala ko mo le lang le e ui au wala o umanga ui e Yesu fa ma winga e Yesu e ala langa ka ke le so mo foi se me ele o le malusi ele o le fika e ngaka me o le lalolangi e a fai o me o le langi le a o a winga i ko komu o kako ma fukanga fa kisian e le ma fai e se sionga vaui a fai o lainga lue mai e le kua i me o le langi le ile upu le fai me su e a winga mo kako e le ma fai e se langa a au le kua ma kako kau ke o le me le fai me ile kua pe a kako fa maongi ma kako kausi e kusa o longa finga ngalo me Yesu o fai ngu maso Mm. ni va pe a kere kan ko lokunga avele maso le ai e na kala Yesu amu o fe fe e la fuma mo ki le ai na le ko ki ala o la ila mi ko ele ngale papa ku ku forsa ye kere va ya ku kere va masingo kere fia poco o kala Yesu le sa kan ele o ke le o le luku a o ke le o le ku la ko la le ngulo kan wa ho le ang sa Yesu le la fuma mo ki la nge ko lai
ali long makau kia malonga mama ia o kale sete i pe fo le fai ele malo si pe ola ko ai fa kai le ko la ngo o makau inga i ka ko o le kai mingi o le kai mi o ka penga penga ai ko ke le ro kai mi o vala a le tu ka ko va ai me ku ia ro fa ngie le ku na le wingo lo ka o le ro fa ngie ia o le ro fa tu mo ia lo fa ngie le tu sa mo ia lofa ngia le tua au aunga anga au aunga ia makua susu e lunga na upu ia makua ave male mana ave male tong ni me la fa me yesu ia kele ia nganga e mang malo langa le bengang sa o yesu ia sa fa ngao ka ku kanga ke lunga malo ia awangi ngalo o nga o ye le ia se sime sa o Amen. nga o le le kuega Amen. ia ka ko faia ia tusa malonga filnga o sa o yesu sa o nga o po ia i loa mo ki ngoa a lava lau ka penganga a mumu lau la mepa na ngor kala na kuspai i le fa mai na ka ko ngor fa i le fa mai nga oi i le fa mai nga sa na ye ki le ku wai le sui fa ai o le ku ke min le ngang tu le ga le ko se pe fai so pe fai fa fie ia fa i loa tili na ia fa man wio ka ko ko se e le o le loko sa o yesu sa ulanga i kalesi o ilanga i kalesi o e talitonu o e whatuatua, o e la tu te langona, luna whatu. Mai kala Yesu, o ke iloa o mamoi, e iloa a ue o mamoi, o a o mamoi, e wha longo i la kou, i lo leo. Amen. Menga ni ngoga, e iloa e Yesu o nga mamoi, e wha longo ho Yesu, i leo nga mamoi. O lau alanga, o lau kakalo, o lau i o, e la ngonga le kwaisa, na ngai ke lua fisoka i malonga nganga pa ia. Menga whai a kuai, a e wha le kingo i ke le iloa. E wha le nganga. Ke la Hallelujah. ngonga ke la ngonga le rio pu esa nanga lai bumbu lo la me pe yo ka po se fu foi e va le ale lima ai poco le lima ninge ia fiafi o le nga o ia e le ia te simeso ta kanginga o winga la nga ngoi le ma fua nga o i nga fai le fie pule fai le fie malos fai le fa sau si ma le ave fa nga nga a o yesu foi mai lanka o o sa ngi ko mo le ba wa kilela wa o moronga nga oi e sa kangi me le le ku le ga ku ya na o me le nga ia la e fa kai le tua e le suia le tua e fa ma o e le li liu le tua la nga mi ko e le suia fo lo nga lo pe ka ke le ma maka nga ka ku fa sa pa supo lu mo le ku e lo fa le ku ele yo o teni o le tau i masun ai fa tai le tua lo na lo fa tu no e fa o popo le lo fa tu no inga ia fai ka kong wha maungianga ingisi. O ngau le lofo tu no le tuela ia Yesu ia. Le sau Yesu, sau pia ngau i po. Te awela ngai karisi. Ia wha manuia le tua le tato mawhitanga nia fiafi. I loa mani mo kingo. E ke le loa. Pea e whale kingo. E whale anga. E whai loa ia ki oike. E ke la longa le lia le pū whao. Kei mi la awela karisi. Ia, wha manuia le tua le ngai fiafi. Ia ga le tua. Ia fisosoang ia kule kue langa upu. Fala ue kele le nganga po ia fa malosia ma ia fa ma fanga fanga inga i tako aua e ke popolo o lo soifua le tato ke ma futa i mama tato fai fai mea fa tasi tungo ni po kalama ia fa muia le tua ni fiafi no Yesu. God bless. Ia, via le tua. Matango fiere upo le tua li ne fiafi. Ia, tato fiere li ne fiafi o le upo na le tua. Amen. Ma nei le talenga le tua ni ne fiafi. Ia, va ai po o ai nai te muni muni ai. Amen.
Wa le tala Yesu ye. E loa e Yesu le leo ona mamoe. E loa fo e mamoe leo o Yesu ke viso. Wa lai fai mai. Fai upo e whaa ni nā le tātou tusi. Pe mai pe a tu uina atu e ia ana lava mamoe. Ai mō mua atu o ia i ai. Ona muli atu lea o mamoe i a te ia. A wā ua lātou i loa, lona leo. Saurola i fai upo e lima. Pe mai. Ai le muli atu i lātou i se tangata ese. Ai sola ese i a te ia. A wā lātou te le i loa le leo o le tangata ese. Amen. O lono winga. O le tangata whaola inga ia ma le tangata o au auna i le atua. E masani i le leo o Yesu Kiriso. E tau muli i a Yesu mawhai winga wha Yesu. A ola ni sauriti a polo e tau mawhai e te tai atu oi. E te le mawhai ona e malue lue, e te le mawhai foi ona e talia i lo loto meo le ti a polo aisea. A foi uno e masani i le leo o Yesu Kiriso. O oe o le tangata wha o laina ua ola a Yesu Kiriso i leo langa. Le laife mai e sola ese. E sola ese. So, whaptai le tua i le upu wha malosi ne fiafi mo tātou ia i lunga o tātou por kalama. Tari tonu te le au ngā o le upu le ne fiafi ia te oe ma. Ia, e whapena una toi whamanatu ai o tātou tangata. Leo langa ma leo la au na i te tau ona tātou wolam au na i le tua. Amen. E te tau ona tātou whamalosi awane i o tātou whawaivai. Tātou whamoe le anganga pa i o le atua e sosoani i a te oe ma. Wa o le taimin nei ia o le anganga pa i o le atua o lo whai ma sosoani mo i tātou tangata wha o laina o lo ola pe i le nei lau langi ang salama le matanga o lo tātou iai. Lea o a mea tātou te whaia, tātou whaalango lango i le anganga pa i o le atua. Amen. A wali tātou whaavai e mo ia e tele a whainga tā mo popo ngā e tātou wia i le aso ma le aso. Ia a o le whaatasi mai o le anganga pa ia o le atua ia i tātou. I tātou te moa i le maa losi ma le wha ma whananga o le atua. Ia i o tātou tangata o lea ia. Vi ia le atua whaptai lau sunga tala lei le nea fiafi. Ma lo le su e le upo le atua. Whaptai fo i le nea fiafi ia ua. Pai ala usunga ma fonga le tātou o kalama nei aso i le upo le atua. Pa manuia le atua i lau sunga i a maisel patua i a male nofo ialo. Lofa le atua i a fua i atupea i lau sunga le manosi. A le ngata i lea ia o le wha unga mana o le atua e ala i lona upo. Ia mo lau sunga nunga o le tātou kalama. Ia o lea le tātou au fia le ne fiafi. Ia o le tātou por kalama na. Ele te whaasilia se leo. Amen. Tari tonu o te le o ngā le upo le atua. Ia mo oe maa ule nei aso. E saunini e o tātou loto ma tātou anganga. Ai tātou te le i o. Sauni atu a wale a sapati la soa tai au. Ia ele ngata i le tari tonu e nisi o tātou a inga mo nisi o tangata o papa au nisi tu o nei kolope o tātou e o nei o la toa sa. Ai a whai e tere i alu le lotu le nei aso. A le upule a le atua. Le ua wha amalo si e lo tangata le nei, le nei aso. E te toe alu e le lotu le vai aso lea. Amen. Ia ai. Ta tai le atua. Ia. Mo le upu wha uina maanga. Ia matanga fia le upu le atua. E ta tonu fo i. Wapa u le upu le atua i lunga. Ele le lei. Tari tonu wapa u le leile le upu le atua i lunga o lo loto. Ma te tonu o lo loto. Ia. O lo mea lai fai. To angala i e whawhanga lo anganga le upo le atua. Whawhanga lo anganga le upo le atua ina i ola le upo le atua ngā wata tō i te tono lo loto ma lo fina ngalo. Amen. O lea. Whamanuia le atua le nea fiafi. Ia
i tātou a inga o me masani o maua lea manua tātou te mafuta i le nei a fiafi lunga o tātou pokalama ia waptai i le tua ia o na lo whatanga ina fo i le tātou pokalama i te tono lo maota o whea lava le mea e maua mai nei pokalama whamanu ia tele le tua ia te o tau ia ai waptai i le tua ia o le ua o whai wina le tātou pokalama amen ia o tātou polanga ele i whaumā le tātou pokalama ia mana tua o le aso tofi o le aso tolu se fulu ia ma le aso lufu lima ma le aso mua o le masinga fou ia ele isi tātou pokalama amen o le aso tolu sulu o le masinga nei ma le aso lufu lima o le aso tona e le masinga nei ma le aso mua o le masinga fou le aso tona i soa ele isi tātou pokalama amen ia ona o lola ia i le aso vai aso so to i le masinga fou ia ona toi fa wow ma lole o tātou pokalama amen o le awane ingalo tātou pokalama le aso lufu valu o November ia o toi le ola ma le malosi ia awale tātou special guest ia i lunga o tātou pokalama mai tātou te whaalongolongo le upo le tua tātou whaalongolongo le moli mau le uso a tonu e au ngā ia te oe ia i lo wola fo i fa le nganga e nga fo ia te oe pa fa yo night te tam fa sau te tonu fa o tanga e ro ye me o ro fa ma fa ngata ia te oe sau le so lu fu valu lungo tātou pokalam e te fa longo el moli mau ia le ko special guest i le aso pa o toi le ola ma le malosi ia te tonu le nganga ia isi mea o sunga tala le ta te le pa to fa ni ne fiafi ia o le nā ia o tali tonu ia o le tātou pokalama le nā i le ne fiafi amen ia manuia le nei manuia le nei vai aso amen manuia le vai aso fou i fe au mga venga tātou whailoa i le stona o le stofi vai aso le luma nei amen awane ingalo tātou o uma le lotu tae au pa mole awane e ise se le alu le lotu le o tau whaalongolongo le upo le tua le ne fiafi amen to e te taula i ante oe ona e alu te mafuta i le tua le asa ata e au ta pua i maave lo vi inga mano whaatai i le tua whaalongorongo le upo le tua e mano lea manuia sauninga le asa ata e au ia manuia le tua le ne fiafi i lau sunga tala lei ia te tātou wheloa i fo i la stona i lo luma nei pe o toi le ola malosi manuia whaatalofa atu whaatofa i paltua ia i le ne fiafi manuia fo'i alofa atu mo le tolu ana o tātou pokalama ia i seu e kalisia sunga le whawhengainga ma le paltua e maise lau whainga pa ia le nā fo'i tu o tōwini ia i le ne fiafi a talofa atu ai ia tonu ia tātou pokalama na pa manuia le tua le ne fiafi ia in the name of Jesus ia Jesus is the answer for the world today. But from there's no other.